Nyakorom Gajwang' machiegni mae ni chenro mar poko pogore, chenro ma bende biro nie TV mar Ramogi chieng' tich ang'wen chakre saa 2 mar okinyi. Okiny ma kawuono antiere gwengegi mago mag Kivuli Center, kama bende wadwaro menyo pok mano mar goro. Moko kuom rowere 2 osebedo katimo pok makama kuom thuolo mar higni 10. Akwayi mar mondo mibed koda nyaka giko mar chenro makama mitayo kod an Sharon Ong'ao machiegni. Mana ka nasesingo ni Nyakorom Gajwang' gi sani asebedo piny mar bilo wach gi Andrew, achiel kuom rawera mosebedo ka goro kendo buko e gwengegi mag Kivuli Center mantiere Kabiria. Andrew haroki machiegni ne Nyakorom Gajwang' manenowa gi sani, nyalo mana lero negi ni Andrew en ng'a tija kanye? Okay, an nyinga ni iluonga ni Andrew Maboko Nyonsaba, ana Rwanda, to gik matimo, tija matimo en painting, to samora nyatimo wood carving be. Alafu an abiro Kenya koni nikech jonyuolga negi bedo displaced from Rwanda, koro ne mane gibiro koni, ambe nabiro koni kodgi, to nonyuola koni. Andrew kecho ni inja Rwanda, samoro Nyakorom Gajwang' nyalo penjo ni to nikelo ng'eyo dholuo karang'o kata kanye? Dholuo nang'eyo nikech mane an ga koni, nitiere jomoko mane ogolore mondo okonywa wasom, to nen ga side mar Homa Bay kono ema nokonyowa, koro an nasomo Homa Bay primary gi secondary, emomiyo ang'e dholuo nikech nadak kodgi. Ne Nyakorom Gajwang' maneno chenro mar poko pogore, kiyang negi ni in gi pok mane? Koni talanta matimo kaka asewacho en painting gi wood carving, nikech but mostly I focus in painting, to nikech kasetimo wood carving to anya paint koluwore gi kaka customer dware. Kecho ni nitiere gi pok 2, mano goro gi mano mong'ere kaka wood carving. Akendi mane mana ing'eyo mokwongo? Mano biro mokwongo ne en carving nikech wuonwa ne carve ga, koro mana ga school to nabiro akonye chieng' holidays, alafu ka holidays orumo adok somo, koro carving ema nang'eyo mokwongo, alafu painting nobiro bang'e. Andrew, kiwacho ni nopuonji goro kendo buko mano kutiyo gi rangi, akendi nokawi thuolo mane mar mondo miyud tiegruok makamano? Goro, kaka nang'e goro, kuma ne babwa tiye ne nitiere ga jagoro ilonge ni Richardson Mudibo, koro ne wan ga kode kanyo, to en ema naneno kako goro, alafu nahero kako goro, koro ne ang'ise ni mondo puonja, to nogolore ni odwa puonja, kamane kaka nachako ng'e goro. Mondo mi nang'e nokawa gimoro madhi higni 2 kamae, lakini en ema nopuonja, nyaka sani be en ema pod opuonja, nikech ing'e ni goro no wide, mondo mi ing'e ma imag gik moko maber, okawo saa mang'eny. Ne rawera samoro Nyakorom Gajwang' moro madwaro ng'eyo goro, dwach ni basics gin mag ang'o gini ma idwaro godo ng'ato mar mondo mi ong'e goro maber? Okay, mokwongo nyaki her goro, nyaki have passion mar goro. Mar 2, nyaki bed patient nikech okawo thuolo mathoth mondo mi ing'e goro. Alafu mar 3, nyaki bed kanyo, ok onego bed ni timo gik moko mopogore gi goro, nikech kitimo gik moko mopogore gi goro, dhi kawo time ni to ok idhi ng'eyo goro maber. Nisepuonjori ming'e goro, kendo sani to niwacho ni pod idhi mbele gi puonjori koso koro iseng'eyo goro chutho? Sani pod apuonjra nikech goro wide, en ga wide, nitiere gik mang'eny monego bed ni ng'ato puonjore, but
goro ma anya timo mondo mi aus gik moko mano ta aseng'eyo, lakini poda medo puonjora. In short, skills mag goro ng'eny, en skill ma ng'ato nya timo for a lifetime. Andro ang'e ni nitiere goro kido mopogore opogore. Moko kuom gi ang'e ni nyikwa Ramgajwang' osebedo kata mana kanene wang' jowi. Dinyisa ni types mage ma bende nitiere samoro ma ugoro Kivuli Center ka? Okay, an atiyo gi acrylic kuom goro. Mane japuonjna timo, nikech en notiyo ga gi acrylic, koro ema nomiyo nopuonja mano. Mano ema koro nang'eyo. Nikech andu motelo ni secho ni in nopuonji goro ma sani lony e goro gi wicho rangi. Bende semako bad ng'ata ng'ata obed rawera mipuonjo goro? Okay, pok apuonjo ng'ato, lakini asega nyiso jomoko mondo bi opuonjre, koda kaka nitiere joma wan go kae kunya neno, moko an mane anyisogi mondo bi gipuonjre kaka an, kopo ni gihero goro. Nikech wasebedo mana kawacho ni usebedo kichiwo tiegruok moko kuom rowere ma bende tiegore bende waneno ka. Utiego gi nono koso nang'o? Nikech samoro nitiere jal mantiere gi talanta to nitiere bure Nairobi ka mang'eyo gombo goro. Okay, luwore gi kaki biro mondo opuonji. Samoro ng'ato nya biro mondo ong'e goro alafu odhi otim gigege mondo odhi ousi. To samoro ng'ato nya biro mondo opuonjre to obed kanyakla kodi. Koro an kaka nabiro gi joma ne akelo, ne wabiro mondo ka waseng'e goro to wapuonjore gi japuonjwa no, omedo ng'isowa kaka wanya timo, kaka wanya usogi, kaka kuma wanya terogie, gimoro amora ma en ong'eyo about goro gi uso gik ma ji goro. Samoro ne nyikwa Ramgajwang', nikech ning'iso mana ni in gi pok ariyo, mano mar goro gi wood carving. To dok inyisa ni nipuonjori goro karang'o, nichako goro hie karang'o, to osebedo kata mana nade? Be inyalo mana nyiso nyikwa Ramgajwang' one of the best photos, picha ni maber moloyo ma bende isegoro? Okay, an achako goro higni 2 mosekalo, nikech mano emano puonja. To expressionism mane agoro mana ahero ne en ga mar picha mar lion mana kao. An mane ma naneno ni agoro maber moingo moko go. Tich ka tich, mana kaka pok ma intiere godo, nitiere gi ber gachiedh nade maga. Kani ber to oseneno mang'eny, wachaka na gi ber samoro mifede kit tijni kaka rawera. Okay, ber mokwongo mayudo en ni okonya mondo mi abed creative. Alafu mar ariyo, goro en tich, apart from ni en talent, ng'ato nya time ka tich, nyiso ni onya pidhi, onya chulo gik moko. Lakini gida chiedh nade mage kata mana challenges ma bende iseyudo e pok mar goro? Okay, challenges mantiere goro en kaka uso gik migoro, nikech kidwa uso gi nyaka igolri mondo mimany market, kuma market nitie. Nyaka imany ji madwa ni mondo ogornegi, nyaka ing'e kuondego, kata social medias nyaka itim. Kiwacho ni samoro in gi achiedh nade mar uso mwandu mopogore opogore ma bende igoro, penjo nade bed ni isebedo kitimo marketing kata isebedo kiuso mwandu gi e yo machal nade? Okay, ana market products ga e accounts mag social media, to samoro anya miyo ji namba na, nikech ka ji obiro koni to ka gipenja ka banya goro negi tamiyo gi namba ga na mondo gi contact go. Be nyalo nyiso nyikwa Ramgajwang' mbui mopogore opogore ma bende isebedo kitiyo godo, mano mar market products magi, kesi nyisgi bende gi handles magi? Okay, ei Facebook iluonga ni Andrew Maboko, Instagram be iluonga ni Andrew Maboko, gi Twitter be kanyo ema kidhiye tinya yudo gik moko ma asegoro. Namba na mar simu en 0795657277.
Andrew, kaka rawera mosebedo ka tiyo talanta mare mano mar kelo dongruok ne in iwuon kanyakla kod oganda e pacho ka. Akane jep mane ma dichiw ne rawera ma bende neno wa okinyi ma kawuono mantiere gi talanta? Ok, anya nyisogi ni kopo ni gihero goro to ginya follow talent no, nikech goro ok rach. Olo bedo ot kitimo gimoro manono. Alafu mar ariyo anya nyisogi ni goro ber nikech oketi bedo creative. Inya ng'e gik mang'eny, inya romo gi ji mang'eny be. Wang'e tiji goro en achiel kuom tije e pacho ka, to bende penjo en ni bende oganda king'iyo kata mana chiro kata mana gwenge gi mag Kabiria bende giserwako tich motimo, bende ginyiewo? Oganda mathoth oserwako tich motimo nikech gibiro ga, to ka gibiro mano e gimomiyo ang'e ni gihero tich ma watimo. Bende wang'e okang' machielo ma bende ng'ato osebedo ka nyiso ranyisi mag tipo mage ma bende gigoro en tero pichni mogoro kutere gallery, mano showcasing. Akeni bende goro mugoro kaendi utero e galleries mopogore opogore? Samoro wanya dhi gi japuonjna kumodhiye, atero mekega, embo tero mekege, alafu nikech en emong'isa kaka itimo, kaka ji timoga mondo mi ji ous. Penjo mang'e ni samoro nyaka Ram Gajwang' daro ng'eyo nikech nitiere gi pok ariyo, pok mar goro gi mano mar wood carving. Ng'anyalo penjo ni kind thuolo mar higni 5 mabiro inenori kanye kaka rawera? Bang' higni 5 anenora kumoro maber nikech dhi yudo ka asebedo established maber, dhi yudo ka asechako timo gik moko kenda samoro. Machielo en nengo, nikech ang'e ni nengo bende nikech nyiko Ram Gajwang' osebedo ka neno portraits mopogore opogore, nengo ringo nang'o? Ok, kaka wauso gi en ni wagoro gi according to size. Nitiere A1, nitiere A2, A3 gi A4. Koro luwore gi size ma ng'ato dwaro. Koro from A1 wahero ga uso gi 8,000, alafu A4 wahero ga uso gi 1,500. Koro bei range from 1,500 to 8,000 koluwore gi gima wagoro, nikech kidwaro gima opogore to wanya chiwo nengo ma opogore be. Andrew, wachni mogik kwatieko kodi e chenro mar pok opogore dibed ang'o? Wachna mogik en ni goro ber, goro ok rach. Ng'anya dwaro goro nya timo, onya puonjore, onya biro kae opuonjore, onya dhi kumoro amora nikech goro ber. Andrew, agoni erokamano ahinya kuom nyiso nyiko Ram Gajwang' pok ma bende timo Kivuli Center e gwengegi mago mag Kabiria. Kata kamano nyako Ram Gajwang' pok watieke gi kanyo nikech motelo Andrew nosewacho ni entiere gi japuonj mosebedo ka tiege mar mondo mi obed jagoro mong'ith. Albiro bedo ka loso gi japuonj mare. En bende awinja neno osebedo kotiego rowere maromo adi, moko kuomgi isebedo kineno kanyo kadhi nyime gi goro gi buko. We koro waloso anena gi japuonj mosebedo ka tiego Andrew kanyakla kod jowetene. Nyako Ram Gajwang' nanyisi ni adhi bedo ka loso gi japuonj mosebedo ka tiego Andrew nyaka ong'e tich ma bende otimo. Nyinge en Mudibo. Olerno ni otimo ang'o nikech abiro bedo ka loso kode gi Kiswahili kaluwore ni okia dhowa mano ma dholuo. Mudibo, nimekaribisha sana kwa TV ya Ramogi. Kwa mafans ama watazamaji wetu, unaweza tueleza Mudibo ni nani? Jina langu ni Richardson Mudibo. Mimi ni artist, mimi ni mchoraji. Mimi uchora paintings. Actually, mimi work on art, acrylics and canvases. Hiyo ndo media mimi hutumia mostly. But mimi hutumia any other media depending na request ya client. Apart from that, mimi pia ni mwalimu wa art. Nafundishanga watoi na mayouth art na nurture talents, both kwa watoto wadogo, wachanga na
na vijana wamemaliza high school, they just the youth and any other person mwenye anataka ku learn art. Pengine unaweza tueleza talanta ya kuchora ulianza lini? Talanta ya kuchora nilianza kama bado ni mdogo, then nika study in high school, both in primary and high school. Then I went to an art center, mali nilikuwa mentored with other artists na nikafundishwa more skills za art. So from there nikaanza kuipractice as a profession. Yeah, from there. Ambapo unaweza sema ni miaka ngapi tangu anze kuchora sasa professionally? Let's say around 12 years hivi nikichora professionally. For around 12 to 15. Yeah, let's just say 15 years same, yeah. Mudiba, awali ulisema ati umekuwa ukifunza vijana venye wanaweza chora. Sijui what inspired you to teach young men, hata women, venye wanaweza chora? Actually nilianza kufundisha vijana. I started mentoring like kijana mmoja. Kitambo nilikuwa nachora yanga kwa just in my house. My house was my studio. So I really needed company. Love pia art wange navutia wa vijana wadogo na the young guys. Most people wao attracted to art. So kuna wale ambao wataona ukichora na wanataka kuja ile tu curiosity ya kujua how it's going on. So unapata some of wale watu ambao wanakuja kuangalia unapata ni mtako talented. So there was this one guy kijana ambaye alianza kumnacha polepole. So after nurturing him for some time nikagundua kumbe I can pass this skill to someone else. Alafu niliona venye nilimsaidia. So from there I came to Kivuli Center. Venye nilikuja Kivuli Center hapa nikapata iko na so many youth na watoto wadogo. Na most of the youth ambao walikuwa wanakuja unapata hawana job na wako talented. So nikaanzisha hiyo program ya kufundisha watoi na vijana, the youth. Because nilijua challenges ambao wanapitia and it was also a way of keeping them out of the streets. Na pia I just felt it's good to it's giving back to the community. Yeah. So nikasema why not? So nikaanza kuwafunza. Ni nini unatafuta hasa kwa vijana ambao unawafunza kuchora? Kuna wenye wanaweza spot, kuna wenye wanaweza ona tu somebody is talented and anaona huyu lazima akuwe nurtured. Lazima on show direction. So kuna both wale ambao kuna wale wanajileta wenyewe, kuna wenye wanaletwa na wazazi na kuna wenye wako talented na mimi mwenyewe ni mwa sport na feel like naweza taka kuwafunza. So those are hizo ndio vitu mimi huangalia. So I'll not turn down anybody who comes mwenye anataka kuja kufunzwa kuchora. Sasa some turn down but maybe you're not talented ama nini. I'll just do my best kupatiana ile elimu mimi naweza. That knowledge ambayo naweza nizampatia. Alafu from there tutajua how good he or she is. Mtu anaweza jiuliza kufunza ni bure ama cause tuna consider unatumia materials, kuna rangi, brushes na zinginezo. Actually kuna two ways to go about that. Kuna wenye wanalipa na kuna wenye wanafunzwa bure. So kuna wenye wazazi wanaleta na wana request because they wana demand a lot, as in they really want the kids to be taught. Na sasa hizo maybe unaona finances niko nazo maybe hazitoshei kukata for that kid. So mi wanga nawapatia just a small figure ambayo itakata for material. So wanalipa just a small figure, an affordable figure, so that it's quick to discourage, because if you tell a parent atalipe pesa mkubwa, a lot of money kwa such kind of activities, unapata most of them wanakuwa discouraged or something. So kwa encourage mi waambia tu alipe tu for the material ambao watatumia. Then kuna wale ambao unapata ko talented na ana pesa. Pia it's hard to chase away kuambia you cannot teach because hauna do. So pia kuna venye ana accommodate. So itakuanga hivyo. So it depends. Mtu ambao anaweza afford, it will always be good akilipa, because itanisaidia for the material and stuff. Na ule ambao hawezi pia ni ngumu kumfukuza. Hizo ndo that's how I go about it. So it's open for all. Umesema ati ulianza kuchora miaka mingi zilizopita. Unaweza tueleza tu venye development zimekuwa, because we know the world is growing, na hata painting pia. Kuna zile mko mnachora kitambo na zile zinatumika sasa hivi. Actually nilianza kuchora nilikuanga na concentrate sana na art ambayo na African traditions, because market yangu nilikuwa na target tourists. Na tourists walikuwa wanapenda kuja Afrika, wanataka kubuy vitu za Kiafrika. So nilikuwa nachora vitu zinaka Kiafrika. So vile time ilizidi kuenda na nikazidi kuimprove on my work, nikaanza kuona
nda broaden hiyo market yangu. Sasa nikaanza kutarget hata locals, customer preferences, as in chenye customer anataka. Sikujirestrict kwa certain style. Na vile vitu zinaendelea, kuna a lot of technology pia improve kutoka hizo, so alafu kuna way of marketing, as in kama social media comes zikapata on the way. So hatuna hizo kuna challenge, kulikuwa kuna challenges za kumarket kitambo, lakini siku hizi vitu kama social media zinatusaidia, so art inaenda improve with the time. Alafu pia African, not Kenyans, tuseme tu Africans wanapenda waanza ku appreciate art, not like kitambo wakati ilikuwa tunatagetua wazungu peke yao, because hao ndio walikuwa wanajua so much about art. At least nowadays tunaweza sema Africans pia waanza ku appreciate waanza ku appreciate art. So hizo ndio, that's how art imegrow na imeimprove compare na time nilianzanga. And apart from that, Mudibo, tumekuwa tukianza kuona picha zako, viewers wetu ama watazamaji wamekuwa kiona picha zenye unachora. Sijui what inspires your drawings? Inspire ni sana it starts with, kuna zile zenye mimi come up nazo zenyewe. Like I've told you about the kind of customers zenye nilikuwa na target wazungu hizo kitambo wakati nilikuwa naanza. So ningechora, ningekuwa inspired, ni inspire sana ni what customer wangu anataka, ama na target watu gani. So what kind of art wanapenda, what kind of art, hiyo ndio nilikuwa inspire kitambo. Apart from siku hizi sasa nimeanza kwa the more I grow as an artist, inafikanga mahali sasa it's not about the customers, it's about you, wewe mwenyewe una feel like kuchora nini, unaona. So yategemea, sasa zingine unaamkaga tu asubuhi ume feel like I want to do this. As an artist huwezi kuwa restricted, as in kuna so much ambayo inaweza kuninspire. Unaweza tembea tu day to day activities, uangalie tu sema yule msana kavu, leo nitakuchora msaki kavu, unaona. As in you're inspired with the daily activities, vitu ambazo zina happen daily, politically, socially, vitu tuka hizo. Vitu zingine vitu za kuobserve tu na Changamoto nyingine ni yenye tunaweza ongelea ni marketing, because watu wengine wanaona marketing as a huge task. Sijui una marketaje products zako, drawings zenye unachora? Mimi market kwa social media sana, na saa zingine mimi uzipeleka kwa art galleries. Ambazo ziko Kenya. Alafu kuna friends wangu ambao wako Europe, in the US, wenye washaibai work zangu na wanajua my work and they know me, so au pia au ni contact zangu za huko. So lakini kwa social media sana personally me market social media kama si request from other clients, as in from clients from outside, me market tu kwa social media. Mudibo, umesema ati one of the ways unafanya marketing ni through social media. Si labda unaweza pia social media handles zako, kwa wenye unaweza taka WhatsApp number pia unaweza wapa? So social media zangu on Instagram najiita Richardson Mudibo Arts. Facebook the same, Richardson Mudibo Arts. I'm not so active kwa Twitter, so I think you can wanza tumia tu social media FB na IG, Richardson Mudibo Arts. Then my WhatsApp number ni 0712 645 298. Pia najua with developments, mtu anaweza kutumia hata picha uchore ama sivyo? Nachoraga portraits. I think umeona some of my works, mimi uchora portraits za watu, both realistic vinye wako, ama anza tumia expressionism as a style, vitu kama hizo, depending na vile customer anataka. But I do portraits. Nachoraga portraits, yeah. Another thing ni challenges. Najua kuna changamoto. Tu kama kazi yoyote, hii kazi yenyu pia najua kuna changamoto. Labda unaweza tueleza ni changamoto zipi? Challenges sana inakuanga marketing. Saa zingine actually marketing, alafu kwanza place tuko, this is Kabiria Kivuli Center. Kuna clients wanaogopanga kufika this side wanaonekana maybe kwa ghetto kituka hiyo. Yeah, so we'll have to most of the time tunaenda kutafuta clients mali wako. Unajua art wanga ni appreciate na certain type of clients, not kama hapa ghetto. In the ghetto guys don't need, ukiambia msea this piece nauza 8k, ana compare the piece na rent, anakuambia kwa hivyo itashinda rent yangu, unaelewa. So afadhali ikae. So I'll rather mtafute hawa clients mali wako, so I'll go to those places where someone appreciate art. So hizo ndo challenges.
unaona. So tunajaribu, that's how we trying to overcome hizo challenges by kutafuta ourselves, by kuzipeleka kwa art galleries. Na hizo art galleries ziko huku, ziko uzapata ziko kama The Junction, Center, kwa hizo malls. Najua challenge nyingine pia ni juu ya uchumi, because najua saa hizi hata bei ya materials, sijui ukikompare hizo miaka zingine zilikuwa na chora na saa hizi. Is it one of the challenges mna face? Kwa rangi zinapanda mbio sana. Wakati nilikuwa naanza hii rangi ilikuwa 250, but sasa ishafika 450. Unaona, this inapanda mbio sana. Canvas the same. Vitu zinapanda mbio. Na sasa zinapanda mbio na pia always increase the art price just because material imepanda. Because pia the more expensive the piece is, the lower the chances za wewe kusell. Hizo chances za wewe kusell zinarudi. So now zitakuwa affected. Una spend a lot kwa material, but if you increase the price of your art, pia unajilimit kuuza. So hizo ndo some of the challenges hapo. Kwa siku Mudibo, mtu akiweza kuuliza unaweza chora portraits ngapi, unaweza sema nini? Because najua mnachoranga portraits tofauti. It depends na painting gani. Kuna painting unaweza chora one painting one day. Kuna those types of paintings. Na portraits ni kitu unaweza take like 3 days. Portrait hii sura ya mtu. Hiyo sio kitu unaweza chora tu haraka, unaweza take like 2 to 3 days. Depending pia na style level unamchora. Lakini kuna other types of paintings ambazo unachora in a day. Maybe in a day unachora like 2 or 3. Kazi umetueleza tumefanya for more than 10 years. What are your best portraits zenye ushaichora? Because nikikuuliza hivyo najua every now and again the best ni kenye unawakia at the moment. Okay, kwa za watu nishaichora ya Raila Odinga, nikachora ya Ruto, nikachora Alfred Mutua, nikachora Murkomen, Kipchumba Murkomen, nikachora Jalango, nikachora who else? Nimechora politicians kadhaa, Martha Karua. So hizo ni some of my best portraits because it was watu wanajulikana, alafu ni watu walizibai. So mi ufurahia sana, mi huwa proud that azidi nilichora. So any artist will be proud kuchora piece ya watu wa big alafu anachukua. I love these other kind of paintings. Nimechora ya corporates, nimechora KPMG, nimechora those are murals, art murals. Nimechora centers, nimechora in churches, nimechora Guadalupe ya ni in religious paintings. Nimechora Guadalupe ya Adams. Mudibo, sasa naona unaendelea na kuchora portrait ya Dorcas Rigathi. Labda unaweza tuambia what inspired you? Dorcas Rigathi, she's going to come kwa hii center, but one of our centers in Shalom atakuja kesho and we're expecting her. Kuna function ya watoi na watakam. So I'm going to present hii. Na nimwambie my program, my initiative, nini in a way kumiita mwana. I want to impress her kutoka hiyo. So that's what has driven me kumchora, because I know where she's going to come here. Unaona, to our center. Na pia kuna kuangana saying nyingine nasema art is priceless. Sijui, is it priceless according to you mwenye umekuwa ukichora for some time? Yeah, art is priceless. So like painting I'm gonna chora Rigathi. This is Dorcas. The piece is I use at 8K kwa client fulani, certain type of clients. Kuna mwenye naweza uzia hata 10K. But when I sell it to Dorcas, you see the price can change. Hata Dorcas nizamwambia wewe ni I don't know how much I'm going to sell it to you. When pay to cho naweza na kupatia kitu ka 100K. So kwa record zangu nasema I sold that piece at 100K. But it's the same piece ambayo niliuzia mse 8K. So it's priceless. Yeah, depending nani, situation, naona the kind of situation I use here. Unzenda for art auctioning. You sell at 1M. But in piece I use 8K. Sasa naelewa, that is the meaning of art is priceless. Yeah, inanga value. As long as an artist, as long as you don't sell it at a throwaway price. That's what I can say. That's why people say art is priceless. Maneno yako ya mwisho kwa wasikilizaji na pia watazamaji wetu inaweza kuwa nini? Naweza waambia sana wasako talented vijana,
just pursue their dreams, wasiachilie talent zao zilale, wang'ang'ane wa try their best, wakuwe the best of who they are and what they are doing. So in the process of doing that, benefit, watapata wasitegemee sana these vitu ambao hawezi, as in your strength in ile kitu ambacho good at. So pick, as in choose your strength, as in work on your strength. Hiyo tu ndio za advice. Wasitamani kitu uwezi. Naweza taka ku encourage wale artists, wale the guys who are talented out there, na wana feel like wanataka kujua kuchora. If you are around this place, Kivuli Center, or if you can afford to make it to Kivuli Center, this place is open. Na unaweza come ni kutrain venye unataka. Really, I'm very passionate about that. Napenda sana kufundishana. I really like to see other people grow. And apart from that, I will encourage also guys out there, if you're interested in art, mona art zetu. They are good pieces, they are affordable. I can give you price in a range from, we have paintings as cheap as 500 to 2K, 5K, 8K, 12K, 10K, 50K, 100K. We have paintings, big paintings here, as in all sizes. Corporate offices, vituka hizo. Yeah. Customers paintings, vituka, as in tuko na painting like everything. We have like everything. This is a one-stop center art. Yeah, that's what I can say. And you can also reach me on my social medias zenye niwapatia, Richardson Mdibo Arts kwa Facebook na Instagram. Yeah, my WhatsApp 0712 645 298. Mdibo, asante sana kwa kutueleza kazi yako, kile ambacho unafanya, na hata kupea mayouth motisha kwa kazi ambayo wanafanya. Asante sana pia. Asante na mnakaribishwa. Asante sana. Nyakoro mgaji wanga gekanyume ni makilo wa igiko maratuak makama mbaka mabendo kiny makawuono nwagoyo gi Mdibo gi Andrew kalure gi pok mano mar goro gi buko rangi e gwenge gi mago mong'ere kaka Kivuli Center mantiere Kabiria e county ma Nairobi. Geno mara ni yudo puonj achiel ariyo adek mabendi nyalo ting'o kin rawera to bendi nitiere gi pok mano motenre kod goro bendi nyalo biro ka mar mondo mi iyud tiegruok. Gikanyo makelo e giko mar chenro makama warad kendo juma mabiro e chenro mar poko pogore kitao kod an Sharon Ongao. Oritur masane.